Bharat hakotor joto lukorog no kendra haphangni joto shep sabrono runa ni bagai thanai 15 November sal maribo hakotor rogai no Bikasita Bharat sankalp yatra no songsawai reka montri bokhorok Narendra Modi o yatra ni bising tini hakotor ni joto lukorog busuk jora teike haphangni shep sarok manai to aborog no cherei naina ni bagai thanai 30 November 9 December 16 December te 27 December ni sal maribo video conference ni bising te Bikasita Bharat sankalp yatra ni bising te kendra haphangni shep sap manai rogbai koglam sakha hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi tangsalo haino hai video conference ni bising te haphangni shep sap manai rogbai koglam sakha montri bokhorok Asalo Bishalgarh ni Laskar chowmony wa amchaini lukorog bai montri bokhorok ni panda naikha haste ni kwcham montri okra eba rajyasabha ni MP Biplab Kumar Deb Asalo bini logewo chongka amchaini BJP ni sifai rog no khobai kabangma burai botol rogbo manjakmani duksakhap hakotor ni paithak lukorog ni nognogo kendra haphangni joto shep sab rog no sogerena ni bagai no Bikasita Bharat sankalp yatra no sengsawi reka hakotor ni montri bokhorok Narendra Modi o yatra ni bising teina hakotor ni lukorog busuk jora te haphangni shep sab manka aborok no cheri naina ni bagai no hakotor ni lukorog bai koglam salaibi tongu montri bokhorok Narendra Modi Bureau Report Kokhara